damit Sie auch wirklich sagen, LR ist professionell und seriös. Я вам это показываю, чтобы вы поняли, что ЛР профессиональная и серьезная фирма. Das ist, was LR ausschüttet an Bonus. Это размер, который ЛР выплачивает в виде бонуса. So, die meisten von Ihnen sind ja nicht mal 21er. Многие из вас даже не достигли 21% уровня. Aber es gibt noch Führungskräftebonus, Sonderbonus, Tiefenbonus. Но есть еще лидерский бонус, специальный бонус, глубинный бонус. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es kann hier keinen geben, der sagt, LR ist uninteressant. Поэтому никто из вас не может сказать, что ЛР это неинтересно. Uninteressant ist es, wenn Sie klein denken. Неинтересным это становится тогда, когда вы думаете слишком мелко. So, und die 56,3%, damit bezahlen wir die Firma. А 56,3% от оборота отходит к компании. Das heißt, То есть, Autos, Gewinn, Angestellte, alles. куда идут эти 56,3%? Они вкладываются в сырье, в развитие, в персонал, в прибыль компании, в машины, поездки, инвестиции, в новинки, в события. Bei LR kann niemals pleite gehen. ЛР никогда не может обанкротиться. Warum? Почему? Deswegen ist auch kein Schneeballsystem. LR kann nie pleite gehen, deswegen ist auch kein Schneeballsystem. Поэтому это и не является порочной системой. So, warum? Почему? Weil wenn Sie Aloe Vera bestellen, Когда вы заказываете алоэ вера, dann bezahlen Sie doch, oder? вы оплачиваете, так ведь? Ja oder nein? Да или нет? Und zwar den Einkaufspreis. И оплачиваете закупочную цену партнера. So, das war's. И все. Weil wenn Sie bezahlt haben, ist alles bezahlt. То есть в этот момент, когда вы заплатили, все бонусы уже выплачены. Also kann LR nicht pleite gehen, aber wir haben Geld eingenommen. То есть ЛР не может обанкротиться, потому что деньги текут. Идет товар и идут деньги. Zum Beispiel Orgaleiter. Например, лидеры организации. LR sagt, du kannst Orgaleiter werden, ЛР говорит, ты можешь стать лидером организации. wenn du was machst? Если ты будешь делать что? 24.000 PW, 24 тысячи баллов оборот. also Umsatz. То есть Dann kann ich движение товара. dir deinen Bonus bezahlen Именно после этого я, как фирма ЛР, могу выплатить тебе und sogar einen бонус Mercedes. и дать тебе автомобиль Mercedes. Warum? Почему? Weil die Ware rausgegangen ist und bezahlt worden ist. Потому что тот товар, который был в компании произведен, он покинул фабрику и был оплачен. Und deswegen kann LR auch 5.000 Mercedes bezahlen. И именно поэтому ЛР может оплачивать и 5000 Мерседесов своим партнерам. Почему? Weil jedes Mal der Umsatz gemacht wird. Потому что каждый раз совершается товарооборот. Negativ wäre so. В негативном плане это могло бы выглядеть так. Ich sage, Elena, Я скажу, Елена, sie ist eine Geschäftsfrau, она предприниматель. sie bekommt sofort Mercedes bei LR, Мы ей дадим сразу Мерседес от ЛР. weil sie schon Geschäftsfrau ist. Потому что она уже предприниматель. Aber sie macht es doch nicht. Но она, являясь предпринимателем, не воспринимает бизнес всерьез. Wir haben auf keinen Umsatz ein Mercedes gegeben. И мы, не имея товарооборот, выдали ей Мерседес, понесли убытки. Und wenn man das zu oft macht, И если это делать слишком часто, dann geht ein Unternehmen kaputt. то в таком случае фирма может обанкротиться. Deswegen gibt es auch die Weltkrise, weil die Menschen kein Konzept, sondern spekuliert haben. Поэтому и возникают вот такие моменты с финансовым кризисом, потому что нет у компании концепции, а есть только спекуляции. Bei uns gibt es keine Spekulation. Мы не спекулируем. Nur Konzept und Fakt. Мы работаем по концепции и по фактически совершенным товарооборотам. Und hier möchte ich Ihnen zeigen, wie LR so ein bisschen symbolisch. И сейчас вот в этих картинках символически я хочу вам показать, как функционирует для меня ЛР. Schauen Sie mal, oft macht man nach Arbeit LR Abend, Sie sehen. Вы видите на этой картинке уже месяц, да, то есть вечер. После работы вы заняты бизнесом с ЛР. So, Sie gehen zu den Menschen hin, Вы идете к людям, weil Sie vielleicht noch nicht so erfolgreich sind, dass Sie große Seminare machen, wo Menschen zu Ihnen kommen. Возможно, вы еще не добились такого успеха, что люди сами приходят к вам на семинар. Sie sehen, Ihr Kopf ist noch nicht unten, aber auch nicht so. Вы видите, что ваша голова еще не совсем опущена, но и не гордо поднята. Also vielleicht wissen Sie selber noch nicht, ob Sie LR schaffen. То есть вы сами идете еще не до конца уверены, что у вас все получится. Aber Sie gehen zu den Menschen hin und machen in diesen Wohnungen, Häusern Но Geschäftspräsentationen. вы идете к людям, и у них дома, в их домах, в их квартирах проводите презентации. Sie sind vielleicht nicht glücklich, Вы, может быть, недостаточно счастливы. haben etwas Stress, vielleicht beruflich. У вас может быть стресс на работе.
privat, или в личной жизни. aber sie tragen LR mit sich. Но вы несете идею ЛР в себе. So, und das machen sie immer weiter, immer weiter. И несмотря на все обстоятельства, вы продолжаете это делать. Und dann kommt sowas. И в итоге получается, Sie sehen, ihr Kopf ist schon anders. So, вы видите уже положение головы по-другому, die Brust raus, грудь вперед, die Sonne scheint, солнце светит, Menschen folgen ihnen. и люди идут за вами. Warum ist das so? Почему это так? Weil sie das gemacht haben. Потому что вы занимались этой работой. Immer wieder, immer wieder. Каждый раз, несмотря на отказы. Das ist Network, nicht Netshow. Das И ist вот Work. это я называю работой сетевой, а не шоу сетевым. Und LR meinen einige ist Spaß. Потому что многие воспринимают сетевой маркетинг как шутку. Ich habe bestimmt 10.000 solche Termine gemacht. Я в своей карьере десятки тысяч таких визитов нанес. Bei den Leuten zu Hause, Приходил к людям домой, bei mir zu Hause, приглашал к себе, Hotellobby, встречался в лобби отелей, Cafés, Restaurants. в кафе, в ресторанах. Das war mein Job. Это было моей работой. Und nicht nur Krawatte tragen und Show machen. А не носить все время галстук, пиджак и делать шоу на сцене. Ja, im Sommer keine Klimaanlage im Auto. Летом я разъезжал на машине, в которой не было кондиционера. Der Schweiß läuft hier runter. Пот тек по моей спине. Sie gehen zum Termin, der ist nicht da. Вы приходите на встречу, человек, который обещал прийти, не приходит. Menschen nehmen sie nicht ernst. Люди не воспринимают вас всерьез. Aber egal. Но не важно. Weitermachen. Я продолжал. Ich zeige Ihnen das jetzt auch mal in der Praxis. Я вам покажу это и на практике, как я это делал. Wer kennt dieses Video? Кто знает это видео? Oh, sind da so viele. О, класс. Wollen Sie sehen, ja oder nein? Хотите посмотреть еще раз? Okay, das ist Glück, dass ich dieses Video zufällig, hat das jemand aufgenommen? Это мне просто повезло, что меня тогда случайно кто-то заснял на видео во время этой презентации. Eigentlich hat er das nur aufgenommen, weil er gesagt hat, wenn du sprichst, möchte ich sehen, wie du das machst. Человек тогда снял меня на видео по одной причине, он хотел научиться проводить презентации, как я. Und dieses Video ist 20 Jahre alt. Этому видео 20 лет. Das heißt, ich war 20 irgendwann Мне было 19-20 лет und примерно. habe 50.000 PW gemacht. И у меня на тот момент уже был оборот 50 тысяч баллов. Heute 10 Millionen. А сегодня 10 миллионов. So, und deswegen zeige ich Ihnen jetzt mal, das ist ein Wohnzimmer, wo ich jemanden für seine Freunde, Bekannte das Geschäft erkläre. Это происходит, действие происходит в гостиной у моего друга. Я собрал небольшую группу, чтобы объяснить им бизнес СЛМ. Guten Abend meinerseits. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Bernd Dogan. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin 22 Jahre, sage ich. 22 года мне здесь. Я представляюсь, говорю, что как я начал этот бизнес вести. Ich habe das kennengelernt per Zufall. Kannst du Musik ausmachen? Die Musik läuft. Музыка там играет. Я прошу человека встать и выключить эту музыку. Bier in der Hand. С пивной бутылкой в руке, видите, да? Gut. Ich habe dieses Geschäft kennengelernt. Ich habe Курят гости в комнате. guten Spätschicht gemacht. Ich habe das mal per Zufall so gehört. Aber was hier wichtig ist, was Sie sehen sollten, ist eins. Но важно, что я хочу, чтобы вы увидели на этом Ich habe видео. Krawatte. У меня галстук, Er hat auch Krawatte. и у него тоже галстук. Ich habe immer gesagt, wenn Ja. du nicht geschäftsmäßig kleidest, helfe ich dir nicht. Я всегда своим партнерам говорил так: если ты не будешь одеваться по-деловому, я не буду тебе помогать. Wenn du im Bad keine LR-Produkte hast, komme ich nicht. Если у тебя дома в ванной не стоят продукты от ЛР, я не приду. Deswegen sagt man in Deutschland zu mir, Ilan ist strong. Поэтому в Германии меня называют очень строгим. Achten Sie auf das jetzt. Пожалуйста, обратите сейчас на это внимание. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Bernd Dogan. Ich bin 22 Jahre alt und betreibe dieses Geschäft, was ich heute nur kurz mal ein bisschen vorstellen möchte. Selber seit 2 Jahren und 3 Monaten. Ich habe das kennengelernt per Zufall. Kannst du die Musik ausmachen? Ich sag, mach die Musik aus. Я ему говорю: выключи музыку. Das heißt, ich habe damals schon gewusst, was ich will. Это, другими словами, я хочу вам сказать, я тогда уже знал, чего я хочу. Wir müssen genau wissen,
heute in 10 Jahren, was sie wollen, was sie haben wollen. Вы сегодня или через 10 лет должны совершенно четко знать, чего вы хотите. Auch da habe ich schon gesagt, stopp, Musik aus. То есть уже тогда я сказал, стоп, я не продолжу, если ты не выключишь музыку. Sie müssen nicht LR professionell machen, wenn Sie Millionär sind. Gerade am Anfang muss man professionell arbeiten. Не обязательно представлять фирму LR профессионально, когда вы уже стали миллионером. Вам нужен этот профессионализм с самого начала. Und ich war dort nicht reich. И я здесь еще не богат. Gut, schönen Abend erstmal allerwelt. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Bernd Dogan, bin 22 Jahre alt und betreibe dieses Geschäft, was ich heute nur kurz mal ein bisschen vorstellen möchte. Selber seit 2 Jahren und 3 Monaten. Also ich habe das kennengelernt per Zufall. Kannst du die Musik ausmachen? Ach so, Entschuldigung. Gut, ich habe dieses Geschäft kennengelernt. Ich habe Textilmaschinenführer gelernt. Ich habe also früh eine Spätschicht gemacht. Ich habe das mal per Zufall so gehört in der Fabrik. Auch hat mich der Helmut gefragt, ob ich nur Interesse hätte, mich ein bisschen finanziell zu verbessern. Weil ich halt gerade den Wagen kaputt gefahren hatte. Hatte sie auch rumgesprochen in der Firma. Also okay, mache ich, worum geht's denn? Aber wenn es Versicherung ist, brauchst du mir nicht zu erklären. Tür zu Tür gehe ich auch nicht und irgendwas Illegales brauchst du mir auch nicht ankommen. Nee, sagt, das ist eine dufte Sache. Du sollst für mich Parfüm verkaufen. Das waren seine Worte. Also ich sollte für ihn so durch die Gegend rennen, als ich mir vorher schon Parfüm verkaufen. Weil ich kann zu dem Zeitpunkt erstmal Jetzt ist Pause gewesen, jetzt erkläre ich den Marketingplan. Вот потом был перерыв, и я начал объяснять маркетинг-план. Sie sehen, die Kinder rennen rum. Видите, да, дети бегают по квартире, доска падает. Und mit dieser Tafel habe ich immer den Bonusplan erklärt. И на этой доске я объяснял бонусный план. Wissen Sie, wie viel diese Linie heute Umsatz macht? Знаете, сколько сегодня оборот выполняет вот эта линия, которая получилась? Diese Linie macht heute pro Monat 1,3 Millionen Punkte. Эта линия сегодня в месяц делает оборот 1,3 миллиона баллов. Ich habe Ihnen am 1. Juni ein Beispiel gemacht mit dem Sand. 1 июня в Олимпийском я показывал вам такой пример, приводил с землей, с песком. Да? Das ist das. Wenn Sie nicht bereit sind, И это как раз вот, das zu machen, другими словами, если вы не готовы этим заниматься, zu den Leuten hingehen, kämpfen, gute идти Leute suchen, к людям, искать хороших людей, бороться за этих людей. das ist mein Terminkalender von 1998. Это мой органайзер 98-го года. Da habe ich schon über 50.000 verdient. В это время я уже зарабатывал более 50 тысяч в месяц. Schauen Sie mal, wie mein Terminkalender aussieht. И посмотрите, как выглядит мой календарь. Das ist auch im Karrieremagazin drin. И фотографии вы найдете в журнале «Карьера». Man sieht das jetzt nicht. Da steht GV, 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 GV. Вы видите, каждый день по несколько раз я проводил презентации компании. So, Seminar, Семинар, terminieren, назначение telefonieren. встреч, GV, 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 презентация, GV, GV. презентация, презентация. Sie sehen, obwohl ich viel verdient habe, habe ich immer weiter GVs gemacht. Вы видите, несмотря на то, что я уже достаточно много зарабатывал, я продолжал активно проводить презентации. Das heißt Geschäftsvorstellung, Geschäftsvorstellung. Презентации компании. So, und dann ist das passiert. Sie sehen wieder GV, GV. Natürlich habe ich auch meine Leute betreut, Workshop. И, конечно, я и работал со своей командой, вот там рабочая встреча была запланирована. Und damals haben die Menschen über mich gelacht. И тогда еще люди надо мной смеялись. Die haben gedacht, Ilan Dogan ist verrückt. Они думали, что я сумасшедший. Der macht so viele GVs. Он проводит так много презентаций лично. Aber was ist dann passiert? Но что потом произошло? Sie können entweder entscheiden, LR Spaß, Вы можете после сегодняшнего события решить, что ЛР это хобби, я Dann kann хочу ich попробовать nicht böse как sein. хобби. Oder Sie Я не sagen- могу на вас обидеться, я просто скажу вам спасибо, что пришли. oder Sie sagen, ich mache es professionell. Но или вы можете принять решение и начать бизнес с ЛР. Das heißt, was ist da zu tun? И что же нужно для этого делать? Sie müssen schnell viele Partner werden. Вам нужно с большой скоростью поговорить с людьми Sie müssen- и привлечь их к партнерству
Sie компании müssen LR. Ziele haben, Вам необходимо иметь собственные цели, aber ehrliche Ziele. но честные цели. Keine Angst vor großen Zielen. И не бойтесь больших целей. Seien Sie verrückt. Думайте, будьте немного сумасшедшими. Es kann sein, dass Menschen Ihnen dann böse sind oder Ihr Partner ist nicht begeistert, weil Sie so begeistert sind. И может произойти так, что людей ваше воодушевление оттолкнет. Meine Freundin damals hat auch LR gut gefunden. Моя подруга тогда, которая у меня была, она тоже, ей нравились продукты LR. Aber immer wenn ich es als Hobby gemacht habe, Но пока я этим занимался как хобби, ей это нравилось. dann habe ich ernst gemacht. И с определенного момента я взялся за дело серьезно, Das wollte sie nicht. но ей это не подходило. Jetzt hatte ich die Wahl. И у меня был выбор. Liebe, Любовь, vielleicht irgendwann Ende, и которая, может быть, когда-то закончится, oder mein Leben in Sicherheit bringen. или привести свою жизнь в безопасную гавань. So, und zusammen wollte sie nicht LR machen. Вместе со мной она не хотела заниматься Dann бизнесом. habe ich LR. gesagt, trennen wir uns. Ich mache alleine LR. И я сказал, что мы расстаемся, я буду этим заниматься сам. Sie ist heute arbeitslos. А сегодня она безработная. Okay, das sind also Aufgaben, was Sie tun müssen. То есть вот с этими настроем и с эти задачи вы должны перед собой поставить при принятии решения о